Jutro u selu ne počinje kafom, nego koracima kroz dvorište. Prvo pozdravim svoje koke, pa tek onda ostatak svijeta. Ovo nije farma, ovo je moj mali svijet gdje svaka koka ima ime, a svako jaje priču. Danas ću vam ispričati ono što možda niste znali o kokama. Ne iz knjige, nego iz svakodnevnog života, iz dvorišta gdje su ruke uvijek pomalo prašnjave, ali srce čisto. Ljudi često misle da je držanje koka jednostavno. Baciš im malo hrane i to je to. Ali ako želiš da daju jaja, da budu zdrave, da nose redovno i da se osjećaju sigurno, ima tu puno više nego što izgleda. Koke nisu samo za jaja, one ti pokazuju kakav si čovjek. Ako im pružiš pažnju, one to osjete i uzvrate. Kad mi priđu, ne prilazi radi hrane, već to osjete. Osjete da su na sigurnom i da ih neću povrijediti. Znate, ljudi često prave grešku. Misle nek imaju vode i hrane i to je to. Ali koke treba posmatrati. Svaka promjena ukazuje na neki problem. Ako koka sjedi sama, ne jede, ne pije, perje je onako striješeno. Rep se mrda, teško diše. Možda su paraziti, možda stres. Možda samo nešto fali u ishrani. Zato bolje spriječiti nego liječiti. Kad hranim, ne dajem svima isto. Mladima posebno pažnju se daje. Onima koji daju jaja, dajem više kalcija i više proteina. Kad je zima, dajem im kuhanu hranu, a ljeti više svježe hrane, više zelja, više povrća i više voća. Ali umjereno, previše nije dobro. Nagla promjena dijete obično izaziva boli kod koka. Kad neko pita kako tvoje koke nose toliko jaja, kažem sve je u ravnoteži. Red, čistoća, hrana, pažnja i mir. Bez stresa život. Čak i kad ih puštam, na njih pazim. Hranim ih češće iz ruke i tako stičem njihovo povjerenje. Osjećaju se sigurno u mom okruženju. Više mi vjeruju i više me nagrađuju. Nije to imaš koku, imaš i jaja. Imaš u stvari veliku odgovornost. One nisu stroj, one su živa bića. Osjećaju, naviknu se, kad ih zoveš dođu, kad im pričaš slušaju, kad ih čuvaš, čuvaju i one tebe. Onako tiho, kroz ono jaje, kroz onaj pogled i kroz mir. Možda nemam najskuplju opremu, ali moje koke su sretne, zdrave i voljene. Nose jaja iz ljubavi, a ne iz prisile. A meni je to dovoljno, jer ovdje u dvorištu, između cvrkuta, mirisa zemlje, tu je moj mir. A onima kojima ništa ne valja, svaka im čast, ako znate bolje. Kad im praviš gnijezdo, ne treba to biti tek neka kutija. Mora biti zatvoreno, tiho i suho. Ako je gnijezdo izloženo, koke se uznemire. Neće sjediti mirno, a Boga mi neće ni nositi redovno. A kad se koka osjeća sigurno, tad ti daje najviše jaja. Koka, ako je zdrava i u zdravom okruženju, može živjeti do 10 godina. Ali nosivost, ona najjača faza, traje do 3. godine. Nakon toga nosi rijeđe, ali i dalje vrijedi. Kod mene koke kad prestanu nositi, nijedna nije za bacit. Ona živi dok joj je suđeno. Moram napomenuti i važnost svježine vode, jer koka osjeti kad je voda stara. Neće da je pije. A dehidracija je bogem jedan ozbiljan problem kod svih životinja pa i ljudi. Tad slobodno zaboravi na jaja. Kad koka ostane bez vode, tijelo doživljava šok, stres i treba joj par dana da se ponovo vrati u funkciju nošenja jaja. Što se tiče parazita, tu nema opuštanja. Kokošinjac treba čistiti redovno, provjeravati noge ispod krila i stražnicu koke, jer tu najčešće možete vidjeti uši, vaške ili tekuti kod njih. Ozbiljan je to problem jer popiju krv koki, javlja se anemija, manjak željeza u krvi, opada nosivost,
Kuka gubi apetit, teško hoda, na kraju ugine. Možete primijetiti kako kuka postane blijeda u licu. Zapratite me jer ću u jednom od narednih videa pričati, tekuti, kako se ja s time borim kod kuka, šta im dajem, čime prskam, kako čistim. Na kraju sve se svodi na pažnju i redovnost. Kuke ne traži puno, ali ono što traži svaki dan. Kad im to daš, uzvrate ti jednim jajetom. Ali ne samo jajetom, već i mirom. Kuka koja sve ima, neće biti naporna, neće biti agresivna, niti će biti plašljiva. Zdrava kuka je sretna kuka. Kad ti uzvrate mirom, posebno je to. Jer ima nešto posebno u toj jutarnjoj rutini, u šuštanju perja i u pogledu koji ti kuka uzvrati. Ja imam nekoliko ukrasnih rasa koje su nježne i mirne. Nije ih teško čuvati, ne lete visoko, dovoljna je ograda otprilike pola metra visine, ali ako planiraš nabaviti kuke kao što su Italijanke, Leghorn i veće rase kao Australop i Amrok, onda ti je potrebna ograda do 2 metra visine. Znaj da su to divlje kuke i da ih je teško zadržati u jednom prostoru. One hoće da lutaju, da traže. Moje kuke su naviknute na zatvoren prostor, ali imaju sve, i vitamine i minerale. Predvečer ih puštam sat, dva da prošetaju. Ne pravim im stres, jer stres utječe na nosivost i na zdravlje kuka. A kad smo kod nosivosti, to zavisi od rase. Zdrava kuka može nositi i do 200 jaja godišnje. Da bi to postigla, moraš je pravilno hraniti. Ja kupujem hranu u Čimeksu i Poljogradnji, poljoprivredne apoteke u Bosni i Hercegovini. Hrana mora imati sve što im treba, a to su proteini, vitamini i minerali. Postoji hrana i sa probioticima koju nije preporučljivo davati malim pilićima. Kalcij je također jako važan. Ja osušim i sameljem ljudska jaja i onda to kukama dajem u ishranu. Vodu im ne dajem direktno iz česme, već onako naspijem da odstoji u flašama. Znači voda malo odstoji pa tek onda dadnem da piju. Ako sam u žurbi, zna se desiti da naspijem sa česme. U vodu često dodajem i malo sirćeta ili bijelog luka koji su dobra preventiva protiv unutrašnjih parazita, jačaju imunitet i daju određene vitamine, minerale. Hranim ih ujutro i predvečer. Ujutro im dadnem glavnu hranu. To su otprilike žitarice, znam iznijeti tokom dana i ostatke iz kuće, kao što su komadići hljeba potopljeni u vodu, nasjeckano povrće ili voće, ostaci oguljine, ali naravno treba izbjegavati patlidžan, luk, sjemenke iz određenog voća kao jabuke na primjer. Nije preporučljivo davati ni slatku ili posoljenu hranu. Bitno je da ne pretjerujete sa zelenilom, trava, zelje, salata, jer prevelika količina može izazvati proliv kod kuka ili dijareju. Želim napomenuti da također plastiku treba izbjegavati, to jest plastične pojelice, ali je preporučljivo da posuda za vodu bude keramička ili metalna. Em je kuka ne može prevrnuti, manje se stvaraju bakterije, zdravije je da piju. Higijena je ključna. Koristim pijevinu jer upija vlagu i drži pod suhim. Kuke mora imati prozračan prostor bez vlage, jer vlaga donosi bolest. Ne smije biti blatnjavo, čistim im redovno jer sve kreće od prljavštine. Čuvam kuke i prostor od parazita, jer kad se jednom uvuku, onda ih je teško istrijebiti. Ako planirate nabaviti kuke, čuvajte ih kao što biste čuvali i sebe. One ti vraćaju ljubav svaki dan. Ujutro ih nahranim, popodne pustim malo na sunce kako bi dobile potreban vitamin D, koji je važan jer bez vitamina D kalcijum ne bi mogli rastvoriti u tijelu. Kuke se navečer same vraćaju u čumez. Što se tiče rasa, pazite šta birate. Imate veliki izbor, a jedna od najpoznatijih su bijele kuke Leghorn, crne kuke Australop, Amrok ili Plymouth Rock ili naši kažu grahoraste kuke. Onda imamo New Hampshire rasu,
Sussex rasu, brame, velike i gigantske kuke, koje nisu baš poznate po velikoj nosivosti, ali su dobre što se tiče izleganja jaja. Zovu ih prirodni inkubator. Meni lično najdraže rase su ukrasne. Ja držim svilene japanske kuke, koje su isto tako malo skuplje, ali ih je teže pronaći. Nisu poznate po velikoj nosivosti. Nedavno sam nabavila i kokin kine, a imam i šabo rasu, koja mi izlegla dosta pilića. A najsimpatičnija rasa meni je Izabel Bantam ili Izabel Cvrke, đuđe neko kaže, ili đuđe. Šta god da odaberete, to je vaš izbor. Nekome je važan izgled, nekome da su mirne, da ne bježe, da su kulturne, što ja volim reći. A neko samo cilja proizvodnju jaja, pa je za tu osobu najbolje držati kuku Leghorn, ali ta kuka, njoj je potreban velik prostor, jer one ne mogu biti zatvorene, postaje im stresno, vole da skaču, vole da se kreću. Cijene kuka se razlikuju. U Bosni i Hercegovini možete pronaći pilad od 2,5 do 10 maraka, zavisno od rase i starosti pilića. Obično svaki 7 dana pile postaju skuplje za marku, jer ne znaju mnogi kroz šta se valja proći da se jedno pile izleže od hrane. Ali računajte da dobra nosilja zlata vrijedi. A vi, dragi moji, pišite mi šta biste voljeli da snimim, odnosno o kojoj temi da pričam sljedeći put u vezi svojih životinja. Bilo da je to pas, mačka, zec, papagaji ili kuke. Hvala vam još jednom što mi dajete tu veliku podršku.